Yes, bakunze b'ikipe ya APR reka tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza, by'umwihariko mwebwe mwafashe umwanzuro wo gukora subscribe ahangaha kuri KC TV Rwanda. Abantu 5,500 ngahe na 600 gutyo, mwese muri abantu b'abagabo, muri abantu b'agaciro gakomeye cyane, mwahisemo neza kuba mwanahisemo inosheni ya KC TV Rwanda. Banyarwandakazi, ngiye gukora ikiganiro mvuga ku bakinnyi babiri gusa, ndetse ni ikiganiro kitari burenze iminota 5, 6, 7, 8 gutyo. Wowe gikurikire cyose ntihagire akantu kagucika, kuko tujye kuganira kuri aba bagabo babiri, Niyomugabo Claude ndetse na Ruboneka. Uturi butindeho ni Niyomugabo Claude. Murabizi ko hamaze iminsi havugwa kwanga kongera amasezerano, kugura ikipe ya APR, kwica amafaranga menshi n'ibindi bigiye bitandukanye. Nakuzaniye amakuru mashya kuri aba bagabo babiri. Niba ngombwa na Nshimiyimana Yunusu turamuvugaho. Wowe icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, hanyuma abantu bashaka kwinjira muri ya groupe yacu WhatsApp, icyo ukora nta kindi, unyandikira kuri 07391218 nkakwadinga muri iyo groupe ya WhatsApp. Ibintu bikagenda neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako. Abantu ushaka kudufunga ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram ni kasejizo 001, Facebook ni kasejizo, urubuga rwa TikTok ni kasejizo. Banyarwandakazi, mbere na mbere reka duhere ku magambo Niyomugabo Claude yatangaje. Ni amagambo mu by'ukuri makeya cyane ariko ari mu bwenge bwinshi. Niyomugabo Claude ku munsi w'ejo yaragiye kuri Instagram arandika ngo stay humble, play hard. Ashyiraho agatima k'umukara kagaragaza ikipe ya APR. Mbese ugenekereje mu kinyarwanda ni nko kuvuga ati gira kwicisha bugufi, gira guca bugufi, urumva, kandi ukine ushyizeho imwete cyangwa se ushyizeho imbaraga zawe zose, urumva. Mu magambo make, icishe bugufi ariko ukine cyane. Iyi nteruro irimo ubwenge bwinshi, urumva, ariko abantu ntabwo babibonye. Kapiteni Niyomugabo Claude, kapiteni w'ikipe ya APR, muri ba bakinnyi batatu ikipe ya APR Football Club ndababwiye ko yaganirije, ariko bakayica miliyoni 100 bakava ku biro batumvikanye n'ikipe ya APR Football Club. Niyomugabo Claude niwe mukinnyi wa mbere ikipe ya APR muri bo yongeye kuganiriza kugira ngo bagabanye, barebe ko bahuriza hagati. Niyomugabo Claude akongera amasezerano. Utibihagaze gute rero? Ikipe ya APR irahunga ati Niyomugabo Claude, uri kapiteni wacu, turagukeneye. Amakuru mfite nuko ikipe ya APR ngo yaba yaraganirije Niyomugabo Claude bagahuriza kuri miliyoni 60, nta gihindutse Niyomugabo Claude akaba ari bwongere amasezerano. Iyo ni inkuru nziza ku bakunzi b'ikipe ya APR, ni inkuru nziza ku bakunzi ba Niyomugabo Claude. Muri ba bakinnyi batatu byari byagoranye, ubwo ni Byiringiro Ribe Kagege, kuko ikipe ya APR yashakaga aracyafite umwaka, ariko ikipe ya APR yashakaga kongeraho undi mwaka. Ni Ruboneka, ni kapiteni Claude ndetse na Nshimiyimana Yunusu. Urumva, muri abo bose rero Niyomugabo Claude we yamaze kumvikana n'ikipe ya APR. Igisigaye ni ugutereka umukono ku masezerano. Amakuru mfite aravugwa ko bahurije hagati, ikipe ya APR ikamukubita miliyoni 60, urumva, ariko izo ni za ndani. Ntugire ngo amakuru nk'ayo ngayo kuyakonfirima 100% ngo yemeze biba byoroshye, ariko nyine ni akazi kacu nk'abanyamakuru, tuba tugomba kuyashaka. Ngayo nguko rero, ubwo Niyomugabo Claude ngewe nababajije ikibazo. Kapiteni wa Mozambique ari mu izamu, kapiteni wa TP Mazembe ari mu izamu, kapiteni wa Stade Marie ari mu izamu.
none niyomugabo Claude azambara igitambaro cy'ubukapiteni kuri iri rigabo. Real Madrid niyo kipe igira itegeko rivuga yuko, urabona urugero nka Lionel Messi ikipe agezemo yose ahita aba kapiteni. Ikipe ya Real Madrid yo igira itegeko rivuga ko umukinnyi umazemo igihe kirekire ari uba kapiteni. Mwarabibonye niyo mpamvu uwo bita Dani Carvajal iyo atabaga ari mu kibuga ngo yambare kapiteni, Fede Valverde niba ntibeshye niwe wabaga wambaye igitambaro kandi harimo ba Vini na ba Mbappe. Urumva ikipe ya APR nibiri ngira atari ryo tegeko mugenderaho. Ebana niyomugabo Claude azahita atanga igitambaro. Hanyuma uwo ngo ni kuri niyomugabo Claude. Sasa rero kuri Ruboneka abakunzi b'ikipe ya APR, Ruboneka uyu mwaka iyi nkuru I'm sorry to say kuyivuga, ariko Ruboneka ashobora kudakinira ikipe ya APR, kuko mu bakinnyi bose ikipe ya APR ubwo bagendaga batumvikanye, abakinnyi bose ikipe ya APR yongeye kubavugisha, keretse we niba ari igihe kitaragera, ariko we ntabwo ikipe ya APR yongeye kumuvugisha. Kandi koko nujya kureba ukuntu ikipe ya APR iri kugura, yagaruye wa mwana wakinaga muri Gicumbi. Uriya mwana wakinaga muri Gicumbi akina ku mwanya wa Ruboneka. Ruboneka akina ku 8 uriho Dauda, 8 uriya mukinnyi wa Stade Marie waje ashobora kuwukina. Bishobora kugorana. Uriya mukinnyi waje akina ku 10 ariko ashobora no gukina 8. Gusa amakuru ahari nta gihindutse, na Ruboneka nawe ikipe ya APR Football Club ifite gahunda yo kumwongerera amasezerano. Songa yo nguko rero nuko bimeze kuri aba basore, haba niyomugabo Claude ndetse na Ruboneka John Bosco. Ubwo umutoza Abdelahi Mutarebo nyine abo bakinnyi bose uko ari batatu afite gahunda yo kubakipinga kugira ngo umwaka utaha bakorane amateka n'ikipe ya APR. Nababwiye ko bitarenze ku itariki 28 APR ifite gahunda yo gutangira na squad yayo yose yuzuye imyitozo yitegura Sekafa, ndetse ntimugire impungenge ikipe ya APR irimo irategura uburyo bwiza cyane bwo kubamurikira abakinnyi bose ikipe ya APR yaguze. Ubwo n'abandi nyine baratangira kugera i Kigali, tuzagenda tubigarukaho. Mfite n'abandi bakinnyi batatu ikipe ya APR iri kuganira nabo, ariko hari umuntu utarampago ahead yo kurekura umwe. Niba mpago ahead nzatangira kubababwira, ariko reka mbemerera akantu, mujye kuri Instagram yanjye yitwa Kasejizo001 bahe breaking news y'umukino. Ibyo byo ndabibemerera, ndabakunda cyane. Rero nitwa Kasejizo, ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri KSTV Rwanda. Asala Vista.